Rekaman ranjau bunker di pabrik Ilyich di Mariupol oleh detasemen gabungan insinyur dari grup Verusia menggunakan sistem robot Scarab ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 10 Januari 2023. Mengandalkan sistem robot Scarab memungkinkan operator sappers untuk melihat dari jarak jauh ke tempat yang paling sulit dijangkau dan mendeteksi objek peledak yang menghilangkan kemungkinan cedera personel. Tampak dalam rekaman, sistem robot Scarab tersebut terus berjalan dan dikendalikan oleh prajurit Rusia. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hari ke-321 Rusia melaporkan 367 pesawat Ukraina, 200 helikopter, 2.856 kendaraan udara tak berawak, serta 400 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Диверсионно-разведывательных групп вооруженных сил Украины. Оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии. Поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 60-й механизированных бригад вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красный Лиман и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 117 районах. В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины и реактивных систем залпового огня «Град» на огневых позициях в районах населенных пунктов Карловка и Константиновка Донецкой Народной Республики.